Znaš šta još? Full Metal Alchemist mi je... Da. Kako je to dobro. Isus Da. Kriste. Ali Brotherhood, naravno, znači... Da. Brotherhood. Znači, to smo da pričali zadnji put bili... To smo baš zadnji put spomenuli. Ako ste čuli za Full Metal Alchemist ili ako niste, dođe onda ga gledate. Imate običnu verziju koja nije pratila mangu po priči, nego su u jednom trenutku skrenuli malo i išli po svojem raditi, nisu čekali zapravo originalnu priču da se nastavi. Ono što morate gledati je taj Full Metal Alchemist Brotherhood ili FMA Brotherhood. To si obavezno pogledajte. Svijet je takav da ima magije u njemu i ljudi pokušavaju doći do, ajmo reći, kamena, kamena mudraca, Philosopher's Stone, koji se zna već od davnina, jel? A da bi kao slomili zakone te alkemije i magije, jel? Da recimo od jednog kamena možete napraviti 10 kila zlata, jel? Da ne mora biti kao zakon jednakih omjera, jel? Da znači od jedne kile možete napraviti 10 kila, na primjer. I naravno priča prati dva brata koji su ko klinci imali onako, ta prva epizoda je dosta potresna, onak malo, za nego koji je gledao anime, može biti malo onako, znaš ne bi volio da mi se ovo dogodi, jel? Da, baš malo urežiti je istina. Upozorenje za ljude koji su možda slabijeg želuca, ta prva epizoda je malo onak teža, ali čisto napravljena je zato da pokaže onak u koliko su užasnoj situaciji bili i koliko su spremni zapravo daleko bili otići da bi došli do tog kamena mudraca i riješili se tu nekakvu situaciju, jel? I uglavnom ne uspije im i jedan ostane bez ruke, noge, drugi bez cijelog tijela i ostane mu duša zarobljena u oklopu onom viteškom kojim je ležao u kući, ostaje bez cijelog tijela, samo da duša ne bi pobjegla, brat ga je vezao za taj oklop. I sad jedan onak nema ruku, nema nogu, a drugi nema cijelo tijelo i sad oni idu kroz svijet, postanu ti alkemisti koji su, ajmo reći, od države, nekakvi policajci ili specijalna postrojba. Oni su kao special force biti. Da, neka... Je, a i ostali ovi alkemisti i svako dobi nekakvo ime kao kakav si ti alkemist, jel, po tome kakve su tvoje sposobnosti. I onda imate flame alkemista, jel? Vjerojatno koristi vatru. I da ih sad ne nabrajamo, uglavnom on dobi nadimak Full Metal Alchemist, jer s jednom trenutku tu ruku i nogu koja mu nema zamijenio onak sa polurobotskom. I tu priča kreće, ajmo reći da su nam to prve 2 epizode, onako smo vam dali malo uvid i oni zapravo žele riješiti taj problem kako da si vrate tijelo tom mlađem burazu i onda naravno going down the rabbit hole komplikacija i svega što se dogodi. Znaš šta, presjeće me nekad kad se sjetim tih nekih scena, stari ovakvi sad, znači, baš je bilo znaš šta najviše volim onaj plot twist kad bude, kad onak misliš si kao, aha, i onda se nešto samo desi i misliš si, stari moj, kaj je ovo, znači isto navučeš se, ne možeš prestati gledati. Je. Meni je dobro to kod anime, što te onako lagano te prohoda kroz klinci na selu, grad, pa onda malo ovi negativci, druga mjesta, onda dođeš na razinu kao da li ovo selo i ovaj grad nešto jedni protiv drugih, pa dođeš na razinu države i onda na kraju odeš do Boga, ajmo reći, po nekim stvarima i onak baš anime ima to neko skalanje priče gdje nije sve mi smo sad u sobi i pričamo ili mi smo sad u gradu i tu se nego baš ide na globalnu razinu, ajmo reći, ako ne i univerzalnu, jel? To mi je super napravljeno, baš su dobro napravili neke šeme baš o tome i lagano te ofuravaju, to nije da onako u prvoj epizodi dođe neki brutalac koji je od početka jak, nego priča se gradi, likovi se razvijaju i mislim da je taj odnos među tim likovima dobar i generalno je malo dulji od Death Note-a koji je Death Note, ja među 40 epizoda. 70 epizoda, duplo dulji bi moglo biti. Da, to negdje. Ali mislim, ako pogledaš Death Note koji ima 40 epizoda, tu je 70 zapravo. Na kraju, kada dođeš pred kraj serije, onda skuš, Isuse Bože, već sam pred kraju, to je najgore, kad shvatiš da nemaš kaj više gledati. Subscribe!